Kejingyok kubur baka Kynhun baken kentang ni ken kmeri India ya ke Masi bakin wan syaga jela Meghalaya lingba ke Umroi airport haka arpunyo tarik nailur arja arpusau kalau penlong iki Seng halang man hiar syaga tega jaka sage lingsun haka por men stem Henry Hapdeng ke Jingap ki Seng halang baken top ya ke HYC ke KSU ke hito bat ki bosh nong lem ki weipan layo jing tip baka tega Kynhun kanam wan poi shu haka ni kesngi bat kan sapoi haka sngi ke bobot kata haka arpu pra tarik nailur arja arpusau kini ke jing lek apan Pakhang ya ketika Kynhun kalong ban ailat bakan wan batai start ya ke rukom bam ki nong song snong ke jela kham tam ban Pakhang ya ke bam dok Masi ni ban wan hikai yalap ban made ya ke Masi kumban syukdo baya kini ke Kynhun haka arpun riu tarik nailur araja arpsau syam lasya ban mi na Dimapur airport han Nagaland bat kala hap haidin no hadien ke jing tuklar ki bor penyat district Katu kat Nepor hadin baki Seng halang kilawan poi hak tega jaka kibor pulit bat kibor punya distrik karibhoi kilawan ban pej perman yok don kenu ke huri hura hak tega jaka hiar lingsun na ke jingwan ke tega Kynhun kinoi lam Seng ki penpau ke jing persya ke tega Kynhun bat penram ya ke sarkar jela ke ba Khlem kran AA halor ke jing temu ban wan tuklar nasabar ya ke rukom em ki nong song snong ke rukom bam wat hadu ke riti dustur Wajib tukar yang jing bam dak Masi cengi. Kita kayeng. Nomor kari. Kita kayeng. Kita kayeng. Nomor kari. Nong di ujung Masi go back. Go back. Go back. Go back. Nong di ujung Masi go back. Go back. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batai ya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya